Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. The sense we got is that 3 of them are a bit of a concern, but not very serious. It is concerns that can be medically managed. Mo kgasong eno re utlwa fa mapodisa ba tlisitsa kgetsi ya Polawese ka maikaelelo go latela kotsi ya tsela e latotseng matshelo a batho ba le 10. Do we know how to translate what climate change means for Africa? Because in most cases we use terminology that Umagogo in Winterfeld won't understand. Mopresidente o solofetse go kopana le khuduthamaga ya puso ya Gauteng ka moso go sekaseka maemo a sa jeseng diwelang a dimmasepala tsa porofense. Mo go tsa boditšhaba, mopresidente wa Amerika o tlhotsa rebola puo ya gagwe le setšhaba e ntseng e lebeletswe ka leitlho le le ntšhotšho go sa le gale gompieno kwa Washington, D.C. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Kopano ya mopresidente Cyril Ramaphosa le khuduthamaga ya puso ya Gauteng ka moso e tlile go tsepamisa mogopolo mo maemong a sa jeseng diwelang a dimmasepala tsa porofense eno. Johannesburg le Tshwane di kgaratlha ka go tlamela ka ditirelo tse di akaretsang metsi, go baakanya ditsela le mabone a laolang pharakano gareng ga tse dingwe. Go retelelwa ga bommasepala ba Gauteng go tlile go nna kwa setlhoeng mo mogopolong wa mopresidente Cyril Ramaphosa fa tla bo a buisana le puso ya porofense. Bommasepala botlhe ba kgaolo eno e kgolo ya ikonomi mo nageng ba lebanwe ke mafaratlhatlha a phutlamang go simolola ka ditsela, mabone a laolang pharakano, tlhaelo ya tlamelo ya metsi le selo se se kwa godimo sa bafudugedi mo toropong eno. Meyara mogolo wa Johannesburg ya kgotla toropo ya gagwe e tla rerisana le mopresidente e tlhagisitse gore mokgwa o bommasepala ba abelwang matlole ka ona o tshwanetse go fetolwa gore batle ba kgone go diragatsa maikarabelo. From time to time for us to support our budgets, our budget is funded from 3 main sources. One being our own money, which constitute about 70% of what we must raise from the surpluses of water and electricity and rates and taxes. The other percentage will be from borrowing and the remainder is grants. Meyara wa Tshwane ena o ikuetse go badira mmogo ba gagwe mo lephateng la dipuso selegae gore ba ele tlhoko ditlamorago tsa phetogo ya loapi mo bommasepala. Merwalela Semathane ga mmogo le matlhotlhapelo a mangwe a tlhago a beile mo pepeneneng tlhaelo ya thulaganyo le go sa tlhaloganyeng sentle go fetoga ga loapi. O tlhagisitse go retelelwa ga bommasepala le tlhaelo ya mafaratlhatlha gareng ga tse dingwe. And when we talk about climate change, we must communicate on behalf of our residents. For us, we can Google and understand the terms. But when I go to Winterfeld and say the IDP budget has prioritized, so 30% of the IDP budget, it looks at responding to climate change. How do I explain that to Magogo so she doesn't think I'm running parallel projects in the city? Puso ya Gauteng e tlile go nna ya ntlha go kgalemiwa ke kabinete ya mopresidente Ramaphosa. Go solofetswe fa botona ba mafapha a botlhokwa a thebolelo ya ditirelo ba tlile go kgalema ka bogale malebana le dikgwetlho tse di lebaneng mafaratlhatlha. The issue of investment is a very important issue, together with the issue of jobs. That how then do we get that support from the national government to work with us? Part of that meeting, we're obviously hoping that we'll discuss a lot more around the municipalities to make sure that how do we assist the municipalities going forward. Gape leeto la mopresidente Ramaphosa le tla ka nako e Afrika Borwa segolo thata Tshwane, Johannesburg le Ekurhuleni di tlileng go nna le seabe se segolo mo kopanong kgolo ya G20 moragonyana monongwaga. Mafaratlhatlha a bommasepala a tlhoka go nna mo seemong se se kwa godimo mo lefatsheng gore naga eno e tlhagelele jaaka kgogedi go dipeeletso tsa boditšhaba. Including the water infrastructure.
Motlatsa mokwaledi kakaretso wa COSATU yo gape e leng molwela kgololosego Sydney Mufamadi o gadile tshwetso ya AfriForum le Solidarity ya go ya kwa Amerika. A re mekgatlo eno ka bobedi e batla go dirolola kgatelopele e e fitlheletsweng mo demokrasing ya Afrika Borwa. Mufamadi o ne a bua kwa tiragalong ya go keteka dingwaga di le 70 COSATU e tlhamilwe. E setse e le dingwaga di le 70 fa e sale South African Congress of Trade Union e theilwe. Jaanong bagaka ba kgaratlho ba ne ba kopane go keteka katlego e. SACTU e tlhamilwe dikgwedi di le 3 pele ga Freedom Charter. Fa ne a ba imeka lefoko mokgaratlhela kgololosego Sydney Mufamadi o ne a gakologela leeto la bone la go leba kwa demokrasing le kgaratlho e ba neng ba lebane nayo. O ne gape a ama dintlha tsa ga jaana tseo di amanang le puso ya motlhakanelwa. So long ago, before the elections, was writing letters to the American Senate and the Congress, asking them to act against the South African Democratic State, the DA. Today, the DA is saying to President Ramaphosa, please put together a delegation of your cabinet, include us, so that we can explain to Trump that there is no truth in what Solidarity and the AfriForum are saying. Comrades, we know that what's staring us in the face, where the problems are and the challenges, that first of all, we need trade union unity. So how do we bring that about? And then you come up against egos of people and how to break through and bring them together. In 1955, comrades, SACTU rose, a beacon of hope, the truly non-racial trade union coordinating body. It fearlessly defended the rights and championed the aspirations of all workers, regardless of race, color, or creed. It was the sole voice that forged working class unity, not just in words, but in deeds. Mopresidente wa COSATU Zingiswa Losi are le mororo ANC diretse baagi ba Afrika Borwa go santse go tlhoka go dirwa go le gontsi. Whilst government led by the ANC has done well since 1994 to shift 61% of the budget to invest in the working class communities, much is still to be done. Mo go tsa boditšhaba, Mopresidente wa Amerika Donald Trump o rebotse puo ya gagwe le setšhaba e neng e letilwe ka tlhoafalo kwa Washington DC go sa le gale. Ke puo ya gagwe ya ntlha fa e sale a boetse mo maemong ano dibeke di le 6 tse di fetileng. O ntse a tlhageletse kwa setlhoeng sa dikgang lefatshe ka bophara ka ntlha ya kemo ya gagwe mo mererong ya kgwebisano ya Amerika le dinaga tsa boditšhaba. Looking at what he was saying, I asked myself, how is a risk for the South African social security services? That's one area that Donald Trump dealt with. But Donald Trump did not deal with concerns from members of NATO. There's no reference to NATO throughout the speech, even though this matter has occupied leaders across the Atlantic. One has to realize that South Africa's trade with the United States is relatively small in relation with South Africa's trade with Europe and East Asia, especially China. And so one shouldn't overstate the impact of the abrogation of AGOA for South Africa. But it's the indirect effects that concern one, in that the tariffs, if you keep getting the retaliatory measures being taken of the kind that we've been hearing over the last 24 hours, you could see a sharp downturn in U.S. economic growth and in global economic growth, and that could depress the demand for all South Africa's exports, especially commodities.
Re tswella pele ka dikgang tsa rona. Mapodisa ba tlisisa kgetsi ya polao e se ka maikaelelo go latela kotsi e latotseng matsholo a batho ba le 10 kwa tselafefong ya N6 magareng ga Dreddersburg le Smithfield kwa Free State. Mosetsanyana wa dingwaga di le 2 o gareng ga ba tlhokafetseng mme batho ba bangwe ba le 27 ba gobetse. Go thulana ga base le lori e sa le ka meso go latotse maphelo a batho ba le 10 mo ba 27 ba ile ba kitimišetšwa ka sepetleleng sa Bloemfontein le Smithfield go ka hwetša thušo ya kalafi. Base e be e le leotong go tšwa Johannesburg e lebile e dutšwa ka Eastern Cape mo lori e bego e le tseleng go ya ka Wynberg ka Free State. Baotledi ba babedi ba lori bao ba tšwile go dikotsi ba ile ba hlalošetša ba ditaba tša SABC ka sepetlele ka seo se diragetšego. Besisuka eSlondon siya eWinberg siyolayisha khona inkomo. So bekudriver lona xa sifika apha eRoville satshintsha ngokuba kuba driver. So sizojika aba sanyuka xa not about 5 km mangene eReddersburg. Le bhasi zekumnqo. Xa ndijonga le bhasi noba ayisahambi kuline yayo iza kumsedi ndayiphepha. Ite uphepha kwami ngizotshayisa kumbe ecangweni kwecango lami edibana netrailer. Ndilele ebhedini ngela xesha kwenzeka le nto. Mna ndizova ngesithonga ndabe ke ndiyaphaphama ndabe ndiphakama ke ngoku. Kulapho ke ngizobona uba itraka yonakele essential idamage ikhini. Otherwise sabe siphuma ke ngokwelicala lase left kuba eli lase right belingakwazi uvuleka. Bahlankedi bagolo go tšwa ka porofenseng ya Free State ba ipileditše go baotledi go ba le kelohloko ge ba šomiša ditsela ka porofenseng. Matšatšing a mararo a go feta Free State e bile le dikotsi mo go lobilwego maphelo a batho ba 22 ka dikotsing tše fapanego. Ka mošupologo maphodisa a ile a hwetša ditopo tše seswai morago ga gore koloi ya bona e gogolwe ke metsi fula ka motseng wa Hillbron. Ka Sontaga batho ba bane ba hlokofetše morago ga hwetša kotsi ka Warden. The sense we got is that 3 of them are a bit of a concern, but not very serious. It is concerns that can be medically managed. We further really want to convey our sincerest condolences to those that lost their loved ones, because we were being at the scene, we saw what happened there. Matona go tšwa ka mmušong wa Free State ba ile ba etela bao ba ilego ba tšwa dikotsi ka dipetleleng tša Smithfield le Pelonomi. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Smithfield. Komiti ya Palamente malebana le merero ya motlakase e gadile moelatlhoko wa bosetšhaba wa Energy NERSA ka go atlanegisa kopo ya Eskom ya go oketsa tlhwatlhwa ya motlakase. Ngwaga o fetileng NERSA ya tlanegisitse koketso ya diperesente di le 12.7 ya tlhwatlhwa ya motlakase go simolola fa kgwedi e tlang e rogwa. We insisted that Eskom must reduce these unplanned outages, and we believe that if they were to do maintenance in a proper way, they improve on their maintenance regime, and we've given them money to do so. Therefore, they should be in a position to reduce the unplanned outages. And we've put a benchmark for them, a target for them as to where they need to be in terms of unplanned outages. And the unplanned outages are the ones that are causing the load shedding. So if they can focus on that and perform appropriately, they should be able to reduce on that. Motwetso re santse re le mmogo. Go tlhokega kitlano tebang le go tswala mekhino le go busa tsholofelo ya setšhaba mo lephateng la ditirelo tsa puso. Tona ya ditirelo tsa setšhaba Kgosi Mzamo Buthelezi o buile seno ka kwa ntle ga kopano ya komiti e malebana le gore ba bosenyi ya G20 kwa Western Cape. Workshop ya malatsi a le mararo e ne sekaseka tirisano mmogo ya ditokololo tsa G20 malebana le maiteko a go samagana le thibelo ya bonweenwee mo dinageng tsa tsone tse di farologaneng. Mookamedi wa lekala la dipatliso tse di kgethegileng a re le fa Amerika e fetilwe ke letsatsi la ntlha ka ntlha ya merero e amana le mosepele, tshologelo e ne e le e namatsang. Dipuisano tse re leng mo go tsona gompieno le maabane le maloba di bua ka dilo tse di le nne. Ya ntlha ke
maitshwaro a badiredipuso gore ba ska ba amega mo bosenying. La bobedi go gore dithoto tse di utsiwang di busiwe and re bua ka gore re ka dira yang gore re improve ka mokgwa e leng gore no dipuso di le 20 tsa G20 di ka berekisana mmogo go busa dithoto tseo. Go fetolela ditirelo tsa puso go nna tsa professionale le go matlafatsa lephata la puso ke nngwe ya dintlha tse di kwa setlhoeng tsa puso ya Aforika Borwa, mme puso e dumela gore se ka thusa thata mo twantshong ya bonweenwee. Tona ya ditirelo le tsamaiso ya puso a re mo dingwageng tse di sa tswang go feta go nna modiredipuso go ne go tsewa jaaka pitso e kgolo. Puso ya re e mo letsholong la go godisa maitsholo le boeteledipele jo bo lolameng ga mmogo le go se nne bofitlha mo mafapheng le ditheo tsa yone. Fa ne a budiwa ka seabe sa go thapa go ya ka botokololo jwa lekoko la sepolotiki, tona o amogetse fa seno e le bothata. Some of our challenges came about as a result of care deployment. Hence, as the Department of Public Service and Administration, we are tasked with the responsibility to professionalize the public service. But if you go deeper into that, it speaks exactly to the challenge of care deployment, where I used to say, advocate, maybe we should be saying we need now to try and depoliticize the issue of appointment. Dipuso tsotlhe di tla nna le tšhono ya go rebola maikutlo le ditshwaelo tsa one. Kopano eno e tla latelwa ke ya bobedi e tla nnang ya setegeniki kwa Brazil ka Seetebosigo. Ditshwetso tse di tla tsewang ko di tla akarediwa mo maikanong a ditona. E tla re morago dinaga tsotlhe tsa G20 di swetse gore ke ditshwetso di fentse di tla nna melao. Badiri ba lefapha la ditiro tsa setšhaba ditsela le dipalangwa kwa Mpumalanga ba ileng ditokololo tsa mokgatlho wa badiri NEHAWU ba tlhotse ba ngadile tiro. Badiri ba ne ba boloditse ditshupetso ka kwa ntle ga dikantoro tsa tonakgolo. Ba ikuela gore mookamedi wa lefapha a ntshiwe mo maemong ka ntlha ya fa a ba molatofatsa ka tsamaiso e sa lolamang go thapa masika a gagwe le go diegisa diporojeke tsa thebolelo ya ditirelo. Some weeks ago, you will remember that it was dark here in government institutions, including hospitals. It was dark because administratively, the HOD could not execute his administrative duties as expected. We don't know how many people were affected in these healthcare facilities. Here in government complex, you can go and check the records. These institutions were closed at some point because someone did not do the right thing by paying services so that the municipalities does not switch off power. You can talk about some other infrastructural challenges that we have. Kgetsi kgatlhano le mapodisa le mane a go dumelwang a golagane le go ngwega ga motlhotlheletsi wa go rafa kwa Stilfontein Neo Tshwaedi. E buseditswe morago go fitla motsheganong a le malatsi a le 29 ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Stilfontein kwa North West. Jack Matlhabia, Menzi Shabalala, Ntutuko Dladla le Samkelo Mbotho ba ineng le karolo ya letsholo la Vala Umkoti e ba tshwerwe ka Ferikgong. Seno ke morago ga gore Tshwaedi yo itsegeng thata ka leina la Tiger a ngwege fa sena go ntshiwa kwa tlase ga lefatshe kwa Shaft 11 mo letsholo le le neng le eteletswe pele ke puso. Di Springbok di thulaganyetsa setla se se tlhanaselang sa boditšhaba sa 2025 se se akaretsang metshameko ya teko le lesome le bone le motshameko kgatlhanong le The Barbarians ka Seetebosigo. Ngwaga wa di Springbok o na le malatsi a le 137 mme maikaelelo magolo ke go fitlhelela maemo a kwa godimo pele ga kgogo ya sejana sa lefatshe sa rugby sa 2027 kwa bokhutlong jwa ngwaga. Having 15 matches, I would think it's only the second time in history that we've played 15. I think in 2007 there were 17 matches. So yeah, it will be first time in a long time, and I think we need that because we still want to filter and sift some players and give a lot of players opportunity. What Rassie and the team has achieved for South African rugby and the image of South African rugby on the world scale is amazing. They really look up to us. They are in awe of what we have.
Motho di ne di le kalo tsa segonjono kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa. Go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang fa go ratile modimo. Sala sentle. Ke leboga ke adimile ke ditumedise babogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jo fa re lebelela bogare jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 60 karolo ya bokone bophirima Gauteng le Mpumalanga le teng go tla nna le gone go nna le pula mme bophirima jwa naga bo tla nna le gone go apoga ka moso le teng bogare jwa naga bo tla itemogela pula fa re lebelela karolo ya Limpopo Mpumalanga rala karolo ya KwaZulu-Natal tla nna le gone go wela ke Muwane karolo ya Kapa Bokone le yone kana le gone go temogela pula diperesente di le 60 lebelela gape mo karolong ya Eastern Cape go tla nna le gone go nna le masarasarane ba maemo a bosa ba nna le gone gore tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe mo karolong ya Eastern Cape ga go karolong ya Upington re lebelela mo karolong ya Gauteng le Mpumalanga go kwa KwaZulu-Natal go tla nna le dipula tsa matla ka dibe ka moso dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela go karolong ya Kapa Bokone fa re lebelela mo karolong ya Gauteng go tla nna le gone go nna le dipula mme bontsi jwa naga bo tla nna le gone go apoga re lebelela temperature tsa rona tse di ko tlase fa re lebelela Bloemfontein ke re gata di le 18 Bethlehem ke re gata di le 14 re bela Graafrenet ke re gata di le 19 Sutherland go tla nna tsididi ke re gata di le 5 Calvinia ke re gata di le 12 fa re lebela Gqeberha ke re gata di le 20 Worcester le teng ke re gata di le 20 fa re lebela Alexander Bay ke re gata di le 19 Mahikeng ke re gata di le 19 mme ka moso di temperature tse di go godimo Mahikeng ke re gata di le 31 Upington e tla nna mogote thata ke re gata di le 37 re bela East London ke re gata di le 29 Cradock go tla nna mogote ka digata di le 36 Sutherland go tla nna le gone go nna mogote mo Thapameng ke digata di le 31 fa re lebela Alexander Bay go tla nna le teng go nna mogote ka digata di le 33 mo gaetseng maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.